pagsukuan na to dengan mga waktu ini insyaallah taala. Naamura ini in lutuan ng kakalmara na to paadlaw ka na taala. At yaring guru mulia, guru kalasan, amo indimil ka to patum waktu ini. Amo kanak sin kami amo in ta nakatanggos na si pangadji niya buat malainkan masing-masing ini biya mga umaakaw pa sin waktu magpasong si pangadji. Awihayaon insyaallah taala. Narin ako magpalukay, tukbal ko yung guru kalasahan. Mayroon na rin kayong Sheikh Hadi Juljani. Wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, mga timating og barhurmat ya natiranan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasiyaga ma Islam, pagsarang sukul muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos kato katan amoy nyari bihayaon dimurungog amo in suara ini suara matanog. Iban pagsarang sukul day sa hambuok maasin kami amo in nahinang parsababan at tawakan na naabiti kamo di halukal-lukal ini. Ang man piagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi niya. Iban tiyong basan kita niyo katan sin karayawan di naman hadunya dagpagpaadlaw akhirah. Mga kakasiyaga ma Islam, dengha sunnat sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabuhi. Amuin subayin manusia lumabay mga kahalan di magsibu-sibu hatiap-tiap adlaw. Inunang undang-undang singkabuhi biasin siyabot si mga ulama long nila dawamul hal minal muhal. In tumutog kawahambuok parakala sibu da marayaw iban sinmangi inyat tureng hamanga impossible long simbaha sa Anggalis. Bima'na di manjari makuyag sa jakaw. Di day sab manjari nasuso sa jakaw. Damikyan di manjari miskin sa jakaw. Di day sab manjari dayahan sa jakaw. Damikyan di day sab manjari yahap di kau dumatung din waktu kansuban kau. Di day sab manjari kaya kansuban sa jakaw aun datud waktu hapdiun kau. In kahalan ini nagmaupakat in manusia katan labi luwa na Muslim. Ang kanda nakabidda kita niyo Muslim sabab kaingatan na tuing kahalan ini. Walau punaun hadja mga waktu kalupahan sing kita niyo na kapatumtuman kita niyo sim mga ulama, sim mga kaguruhan sing kita niyo. Arapun, kaya ingatan sing kita niyo in tiap-tiap hal di manjari tumutog si hambuk kahalan. Ang kanda, testingan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia hakatan kahalan. Biasin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Iban sa munal tuod, testingan na mo kamu. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dumatong dato din waktu, muha kita. Ang si mga ulama, mufassirun ha, parakala ini, mataud kabukaan, sa ilabi kabukaan si manusia,
amo na in konsumon, amo na in susungon, amo na in kabuhi niya susungon baha, in siya masanyang atawakan masigpit. Labi luba na, kabukaan si manu siya biyaw na susungon, amo na lang na baha mamiskin siya. Na inini para kala kabubukaan si manu siya, bisyayim minal khawfi wal ju' iman, testingan da isab kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin mga parakala hapdi ini. Na in paghapdi unim manusia ini testing sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqsim minal amwal, iwan sin kahilangan impangalta sing kita niyo. Doon na kan masunog, doon na kan matakaw, doon na kan malawa. Wal anfus, iwan sin mga niyawalihan. Aun na rin mga lasi asing kita ni muna na rin kato. Bagay sing kita niyo, kakilahan sing kita niyo. Wat thamarat, iwan mga panghianom. Inikatan bilang panisting kato. Wabashiris sabirin, sa inagparuntungan, amo na mga sila nagsabar. Kita. Inikatan, kaya ingatan sing kita niyo panisting. Walau pun intao nagsasabar siya in makakawa sin pagparuntungan ha waktu hiparatong sin Allah Ta'ala in panisting ini. Paratungun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in bala katukatan. Doon na kan marayaw iban sin mangi. Wabalawnahum bil hasanati was sayyiat. Iban testingan namu sila sin marayaw iban sin mangi. Dita kaingatan indayaw tu isimbaran mo inyan panisting kay mo. In pagdaya mo tu iyan inyan panisting kay mo. In kakusog sinbaran mo inyan panisting kay mo. Dihilan ko sin Allah Ta'ala marayaw sa sakatan inyan panisting kay mo. Makabadyo kau maamu, inyan panisting kay mo, kita si manusia karayawan. Wassayiat, iman si mga mangiisab. Inyad tukatan, panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, hawak tumanin Allah subhanahu wa ta'ala magpara panisting. Hawak tumanin Allah subhanahu wa ta'ala magpara aramala. Di subay hibutang sin mu'min hapangatayan niya in mga hikabalik niya papagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hamanga nagkasabot sing kita niyo aramala atawakan bala, wajib ha mu'min in subay niya ingaton in mga parakala ini. Sabuton sing kita niyo hambuk-hambuok, bangman insyaallah ta'ala magmumpaat katukatan. Muna-muna, subay ingatun si manusia, hawak tu magparain Allah subhanahu wa ta'ala bala, in i'tiqarun niya, parat sayahun niya, in bala tuyaun, pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon panglamud-lamud si manusia. Bima'na, di niya manjari iyanun, atawakan taliun, atawakan i'tiqarun labi luba na, in kakausan lang niya sin mga manusia mapantuk impikilan, pindahon in mga jimajatuha dunya. Biya na sin lang niya climate change ini. Kakausan na biya unlong na sing kaibanan manusia, iabutan nila in mataas pangadji, in pindahon in mga amu in jimajatu kato. Manjari nila na paulanon, misan bukun waktu pag-ulan. As'alullah salamata wal afiyah, wa na'udhu billahi minal khudlan. In manusia bihad tu, mahuka,
iban kulang in pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon makakaus, magpara aramala. Adeng naman, haamuin linog, baha, iban singkaybanan pa, ba't malayin kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, wayra isab makakaus, magpagang sin parakala, ba't malayin kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda muna i'tiqad, ay kabalik siya pa pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, waktu dumatungin aramala, in subay mo i'tiqadun, parat sayahun, in katan jimajatu, in ini hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, subay raisab ingatun sin manusia, iban i'tiqarun niya, sin in katan jimajatu diha dunya, labiluwa nin aramala, in yadtu hasababan. Kita in term, hasupaya kapahaman marayaw. Hasababan sin mga kakahinang sin manusia. Bima'na, timaud in kajuljanaan, in hiluhala, in paso sin suga, in baha, in pagtaas sin panyagaan, paghalga sin panyagaan, in pagtaod sin maksiyat, in mga amuing kikita na to, jahulaka. Ininikatan, hasababan sin hinang sin manusia. Balikan ko, hasababan sin hinang sin manusia. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Timampal na. Ang singkebanan mufassirun, simaplag na. Intahara long niya bukun hat timampal sa simaplag. Intashara. Infasad. Inkajuljanaan inkangian. Dahil naman hagin lupaan. Iban hadakat. Biyadin infasad. Kakitaan mo, bukon na marayaw inha mga ginlupaan. Di na ko makahamot marayaw hangin. In kahamutan mo, mangi na sadya hangin. Damikyan, bukon na imanu siya luhaya magkwadtumari. Mapaso na hula. Mataas ning bibihan. Kakitaan mo nagmamaksiatin tao. Jahula ka, simaplaging kangian. Hagin lupaan, iban sin harakat. Jagjagon na si manusia, in mga halawm sindakat, lialang sin mga ulama, iban sin mga government in pagtimbak ista, in manusia sababan sin maba makakawa, matawd ista, timbakan ista. Kakitaan mo indakat, bukon na malano. Kaya masahan yan sing kita niyo. Misaning kami, hahula bunggaw. Bakas-bakas, inasom simbay na mo magsudinista. Pila ratahon limabay, bukon na isten magsud, basura na. Sabab sin kakahinang sin manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Sababan, dong si mga ulama in ba dun, ba sababiyah, sababan sin kakahinang sin manusia. Nalarak in hagin lupaan, simaplag in kangian hagin lupaan, iban harakat, sababan sin kakahinang sin manusia. Bima'na, hikaruwatui, subay ingatun sin manusia, hapabila dumatong in aramala, dumatong in musibah, in ini, sababan sin kakahinang sin manusia, di nila man jari susunun. Ha-i'tiqad sin ahlus sunnah wal jama'ah, di nila man jari susunun in Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yanon nila na, sababan sari, na in Allah ta'ala biyari-biyari katan. In yadto, ni su'udhan billah, ni
atawakan mangi paghuna-huna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni liang kita niyo sinsara. Subay insusunon. Ibantang nato insusun, pabaransin kita niyo. Hasupaya raman, makapangannal kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu, apabila in manusia, kugdanan siya sin aramala, atawakan kakitaan nin aramala, doon na kan ha paso sin suga, atawakan ha pagtaas sin panyagaan, sin halga sin panyagaan, ha pagtaod sin riba, ha pagtaod sin zina, nasallahu salamata wal afiyah, aun siya mga hinangon ha parakala, bukon sadya siya mag-complain, amoy niya nun niya, grabing paso sin hula, walaupun, iyanan siya sinsara, encourage siya sinsara, ha mga damikyan yan, bang niya ka na naman, awon pamando ka to sinsara. Muna-muna, bang kita niyo makana ng simpaso, ingaton na to, inyat tureng haangbi, sinapinar ka jahannam. Sinsiyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, amin long niya, in paso, innama hiya min fayhi al-jahannam. Min fayhi jahannam. Deng ha, angbi. Bang pakatubiyang kaatuhan, ano ba yan? Ang bilong na sin, ano? Sungaw. Sungaw long na sin, apinar ka jahannam. Na, inhinangon niya, magpatilibon siya. Sabuton nin dua, Allahumma ajirni minan nar. Makapito. Nung si mga ulama, kasi nasabot hakay, barang riwaya, misan makatu. Arapon ininangon niya makapito, bangsaw pa masya sadya, Allahumma ajirni minan nar, makapito. Atawakan, bang mataod, lapayon niya na yung mga kaluwarga niya, Allahumma ajirna minan nar, nabang niya tumasabot, imiyan innar ka, ya Allah, nagpatilibon ka, kulong nin ipon mo. Nagpatilibon kay mo, dahin ka ko inipon mo, ya Allah, lapas sa siya rin kako. Allahu Akbar. Ang kanda, bang natunawas sa indua ayat insyaAllah ta'ala, malapas kita niyo rin hapinar ka jahannam. Demikian, bang kita niyo makita si maplag na riba, subay kita niyo magpatilibon dahil hariba. Iban, mangayo kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hiangkat in parakala ini. Demikian, in zina, demikian in pagtaas in panyagaan. Ang kandaring mga dua sin mga mga amuin khutaba hamimbar, Allahumma rfa'anna al-ghala wal-riba wal-zina wal-bala. Ininikatan asupaya hiangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga parakala. Na bang nato ini kaingatan, subay nato hinangon in mga parakala ini. Bang man insyaallah ta'ala, hiangkat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in parakala. Amuyat tinikatu, subay in hinangon, i'tiqarun, taliun simmanu siya, hawaktu dumatong in bala. Ikaupat, amo na in hikpanghuli, insyaallah subhanahu wa ta'ala, amo na in hawak to dumatong imbala, pag-uwas na hinangunin tuyad to, inhikaupat, subay niya pagtawbatan, iwan subay siya magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabain ayat sin Allah ta'ala, hawak to niya iyan, in zahara al-fasadu fil barri wal bahr, iban wabalawnahum bil hasanati was sayiat, amin iyan natistingan ni manusia, sin parakala, iban sin mga amuin marayaw iban sin mangi, iban si maplag na in kangian ginlupaan hiban harakat, in last sin aya, iyan sin Allah Ta'ala, la'allahum yarji'un, inyad magmaksud katan, hamanga nasabot bala aramalakatu, in kamaksuranda, hasupaya kita nyukatan, magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na, subayra kita niyo, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalong sin Ali bin Abi Talib, ma nazala bala'un illa bidhanbin
wa ma rufi'a illa bitawbah. Wayroon piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ataw kan di panawgon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin bala buat malainkan ha dusa sin manusia nari ni sabi angkatin bala buat malainkan ha pagtawbat sin manusia. Narita kaingatan hakabtangan sin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an in mga aramalatu ini sabab sin dusa mahinang sin manusia. Kitaba in nakapagawa haapo na tu Adam ataw kan ama na tu Adam iban Hawa in ana tu Hawa den ha sulga sabab sin dusa na hinang nila. In nagpagawa kan Iblis dahil hataas sin langit, piyagwa siya, li'anat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin dusa na hinang niya. Damikyan, in nahinang parsababan, in Fir'aun, liumus sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin dusa, wala siya kimahagad, kan Nabi Allah Musa alaihi salam. Demikian waktu sin Nuh in ginlupaan katan atawakan in qauman niya piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bala siyabut haaya in alun mabiya siyalong niya bud subhanallahil azim sababan dasin dusa wala sila kimahagad kan Nuh alaihi salam. Demikian in Thamud amuin kaum sin Thamud, may ta sila siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab wala sila kimahagad. Sabab sin dusa nila, wala kimahagad ha, nabi piyarakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Shu'aib alayhi salam, damikyan, impaginangon sin kaum niya, di nila pagkumplituhon, amuin pajukupon, in timbangan, nasiksa sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hadusa yadto. Damikyan in Qarun tiyon siya sin lupa sabab sin wala siya miyagad haamuin daakan sin Musa alayhi salam. Iban sin kaibanan pa amuin mga nakauna rin kaato sabang takitaon mga kakasiaga ma Islam yari ha zaman na to mga nagkasabot na to dusa katan sa in Allah subhanahu wa ta'ala masi-masiin rahmat kato. Faida ini, siyabot si mga ulama, haaya sin Allah ta'ala, haamuin karayaw sin ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha mga nakauna ummah, amin iyan sin Allah ta'ala in Rasulullah, piyara siya rahmat pa ummah, sabab yaon doon hinang katan mangi, sa in Allah subhanahu wa ta'ala, di niya parahan magtuy-tuy, sim mga siksa. Amuin siyabot sin Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mahinang siya rahmah sabab misan pa amuin yaon na katanin maksiyat sa in Allah Ta'ala masi-masi amuin di niya paratungan bala biasing kaparatunghan na kauna zaman. Kita ba? Kabakan na to ha zaman sin kita niyo in naghihinang sin kaum Lut. Hanakauna yung tuwanong palong hikatuan Abdul Nasir, hafidhahullah, way palong niya na ng konstitusyon. Biyaon lang na hinang konstitusyon. GRE, sin konstitusyon, katuloy ko niya sabihan. Sa lasa ka to, rahmat sin Allah Ta'ala, ulong ka to, way pa kita piratungan bala, biyasin piratung hakom sin Lut. Amuin, yang kating kauman nilang pasila bialiktad. Allahu Akbar. Kabakan na to, jimajaturi haula sing kita niyo. Tabi makakatus, tabi magtimbang. Kawan tag 5 kilo, kawan tag 4 daywan labi-labi. Di jumukup. Inang kakilo, akong di jumukup ang kakilo. Yariri, jimajatu katu. Damikyan, jimajatuin sugat, malugat. Wayroon, pag-addat ha mga kaguruhan. Damikyan di magkahagad ha pamando sing kaguruhan. Wayroon na kanabihan in simublika nila kaguruhan. Amin niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya na
yari jimajatuha zaman sin kita niyo sa atuan wala piaparatungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hula sin kita niyo biya sin piaratung ha mga nakauna zaman inyad to ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala katusa ayaw yad tulong sin sabat mabilang addat na sin kita niyo amuin huminang sin maksiyat mga nagkasabot sin kita niyo maksiyat sin nakauna zaman amuin magpasad na sadya kita di man jari suway masimasiin pagtawbat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amin iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala la'allahum yarji'un in maksud tuwi sin mga aramala ini hasupaya kita niyo patumtuman sin Allah ta'ala hasupaya kita niyo magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala magbalik kita niyo biadin bukon kita niyo magbalik pa Allah ta'ala amuin biasin paghinangon habulan ini. Katuan tapi kunta na. Na misalong yawa mapangkal, yari re katuan magdipen katu. Insyaallah ta'ala. Amuin paghinangon simbihayaon. Yari long niya habulan safar. Sabab yari kita biyaw na bulan safar, na ang paghinangon. Long singkaybanan, paghinangon nila ni kuno katuan, adlaw albaa. Amo na siyabot long niya mukaina magparatong aramala magparatong bala naing kami nilong niya maghinang habulan safar ini sin pagtulak bala na ando muna anak niyo kami apo niyo kami bukon ini in pagsabot na mo sa wablong niya kawaon na sa pangatak sa taymaa o kauhambuk magulang sing kami, atawakan maas sing kami, pamarayaw. Wayroon pagtawagon pagtulak bala. Maba kita magtulak bala, magtawbat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat tinbunal, hipagtulak ta, hipagsulak ta simbala. Bukon in pagtulak bala, matto kita paragat, ampa kita magsabulak. Habo kong bihad to. Sana yung pagtulak bala, yung pag-angkat simbala, in suway kita magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway kita magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat tinbunal, pagtulak simbala. Biyasin siya butakain na kabtangan sin Ali bin Abi Talib radiyallahu an. Laung niya, ma nazala balaun illa bidhambin, wa ma rufi'a illa bitawbah. Di numauging bala buat malengkan hadu sa simmanu siya. Di day sabi ang katimbala buat malengkan ha amuin pagtawbat sin manusia. Nahangkada bang kita mabaya iangkat sin Allah ta'ala yung bala deng kato deng naman hapagbaha iban pagsunog iban sin mga mapasuin hula iban sin mga himal kay panyagaan. Pataurun na to in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pataurun natin pag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaw sarapat, adlaw-adlaw, maka-istighfar kita nyo makahanggatos. Biyaon, imano siya tabiya makakatos tabiya, naligap na, hapag-cellpunan, hapag-facebookan, mga kabataan, nasallallahu salamat wa afiyah, doon hapag-MLan, na yung kaibanan, pag-selfiehan, subhanallahil azim. Ininikatan bala di matungkato. Subay na to inihiangkat, hapagbalik na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tuod matali si manusia. Amo hindi na si ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini maba na mo dihilan impasay silang simbaha sa anggalis. In matali si manusia lang niya, mataod na do sa kuri na ako ampunon. Ayaw tuod mo yad tutaliun. Sabab in kaampunan sin Allah ta'ala, malaggo rin sindo sa nahinang mo. Wayroon pa may sab kumaray nakapatay kasyaman tagsiyam tao. Wayroon dawa isab kolong niya amuin nakapatay sin anak mo. Wayroon dawa isab miyawot indo sa mo sa mil pataas langit. Nabiyabaitaan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin hadith qudsi. In dusa mo, misan pa siya miyawot pataas sin langit sa masimasikaw. Nagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, masimasikaw, nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala,
ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in dosamu, wala yubali. In Allah ta'ala, tinarato pansinun. Law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, laghafartu laka wala ubali. Beto ka tuan, o kama qal, bang miabot in dosamu, pataas sin langit. Bihato in taod niya. Sakali inihinang mo, nag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala, nangayo ko kaampunan kaniya, ampunun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala ubali ng sin Allah ta'ala. Tinyari ito pansino ni mga nahinang mukatan. Bukun in Allah subhanahu wa ta'ala, biasim manusia, tabiya makakatus tabiya, bangkaw nakahinang mataod maksiat kaniya, mataod dosa kaniya, oo niyampun niya na kau, sa di niya ito kalupahan. In Allah ta'ala, way, lupahon niya kata nininang mo, pindahon niya pa yung kakahinang mumangi pamarayaw. Hangkanda, hawak tuman, dumatong imbala ka to, intaliun na to, inyan deng hakakahinang singkita niyo. Ubos, hiangkat na to imbala ini, hapagpataod na to, sinistigfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiangkat na to imbala ini, hapagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiangkat na to imbala ini, hapagpataod, sin pag-agad na to, sin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adu, ayaw na tuod. Hinangon sin kita niyo, in babag hasara. Deng ha mga babag hasara, amo na intiyali, atawakan pagtalion. Si manusia, habulan safar ini. Habulan safar ini, in pagtalion nila, lang ng bulan safar ini, bulan malas. Auntud biyayan. Di siya makusa mataod bang bulan safar. Paliulihon tanalong niya. Yung bulan ninilong niya, bulan mataod bala. Ang kaning kaibanan di hinangon yung pagtulak bala. Sabablong niya in bulan safar mataod bala dumatong. At tawakan lang niya malas in bulan ini. Ini pangahagad pa na kauna zaman. Siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, wala safra. Halong si kebanan, wala safara. In riwaya bihadto. Na insyarahan sin hadith, imining niya lang niya 2 taon. Muna-muna, wailong niya sakit, amuin mamiyaning manusia. Bima'na, inyat tulong na rin maglamin. Inikarwa, iban lang niya, wayroon bulan, amalas ha bulan safar. Inyat to pamatali, hapangahagad sin nakauna, amuin ummah in safar long niya malas bulan. Napupun kita nuwihad to sa makasusah aung pahazaman sing kita niyo bihat yung tiyatali nila. Bang bulan safar di to diyan magbisnis. Atawakan di to long niya mag-sign contract. Sablong niya malas long ning bulan safar. Inkaybanan di to tumulak bang bulan safar, paliulihon tanalong niya. Adi tumulak, subay na lang niya, lumiyo in safar. Nain kay banan, biya simpagyan hinangon, biya iyan takay na, hitulakim bala, pahigad dagat, ang pamagsabulak-sabulak. Imunal niya, rin na mo sari kay ngatan katuan. Sabab na inapo na mo yadto, rahimahullah, nawayroon na kami biya, amuin limag guhabiyari, liyang na kami. Walaw punin siya na, kaingatan niya tukatan. Kaya labayan niya. Misan lang niya imbiya, amuin mga magsirik, magsakat buod, kaya labayan niya katan, alhamdulillah, nagtawbat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaingatan niya katan, yung mga kakahinang niya to, bukon to'y hasara. Nando, inini, panawag-tawag, bilang amuin hambuk anak, tawakan hambuk apo, singka mo, ayaw na tuod kita niyo. Wayroon tuod ini, hapamando, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in magtulak bala pahigad dagat iwan magsawulak sin tuwig. Damik yan inini gaman na hikanaog simbala. May ta di hikanaog simbala. Katuy ko no, naglalamo kay in usog ibang babae. Sa kalingkay banan kakitaan pa mga di man jari kita undoon. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nang kada subay na tuyad to ingaton. Subay na tuyad to halian, subay na tuyad to aniban. Suway na to di na hinangon tuod in mga parakala ini. Way na sumanyang manusia amura im mga silamya magad hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na
in Rasul sallallahu alaihi wasallam in pamando niya kato, in patauron na to in istighfar sin kita niyo. Iban pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diya sin iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, astaghfirullah wa tubu ilayhi. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fi kulli yawmin 100 marrah. Ado kayong riwaya, akthara min 70 marrah. O kamulong niya mga manusia, pag istighfar ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagtawbat ka mo kaniya. Sabon na to din ako mag-istighfar, iban magtawbat kaniya, hangka adlaw, makahanggatos. Hangka adlaw, makahanggatos. Hangkanda, patauron na to ini. Patauron na to yung pag-istighfar sing kita niyo. Labi luba na hazaman na to ini. Amuin zaman, limuhayin maghinang maksiyat. Misan kaulong nari na gumuabay. Makapagmaksiyat yung manusia. Yaon niya diarain, amuin, whole world long simbahas ang galis, ha cellphone niya. Kakitaan niya in malayo. Mapasuok niya in malayo. In dunya, yaunda, tibulong, atawakan yaon dalong niya, ha lima niya, kakitaan niya. Nangka na mga kakasiaga ma-Islam, ha mga jima jatukato, ha mga dusa magkahinang singkitan niyo, ha bihari na luhay, sindusa hinangon singkitan niyo, ando wasiyat sin anak niyo ini, apo niyo ini, impatauron na to impag-istighfar na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanadaran na mo pagsabuton in teknik lang sinsabat, hasupaya tumaon in istighfar mo, labi luwa na di hawala sa buwangan, imbunal niya, na grabe in traffic. Sana, aun ding ha mga wasiyat, sin mga masyayikh, hula Arab, Saudi, iban sin kaibanan mga ulama, parakala ini, hinangon mulong ning katan kahalan mo, amuin magmumpaat, iban makakaagaw kaniya kafaiddahan. Uno yadto, in patauron mo, in zikir mo, hawak to kauharan. Hawak to kauharan, madto ko pa masjid, madto ko pa hinang, madto ko pa tabu, iban sing kaibanan pa. Habuk waktu na asubuin deng ha mga habuk ulama at tawakan habuk salih. Hahula Arab. Long niya, bangkaulong niya, magpahinang, pila long nin lugay niya. Long niya, bang traffic, 800 tasbih, at tawakan istighfar. Banglong niya bukon, 600 da, tawakan 500. Allahu Akbar. Bukon niya iyan doon, long niya na 30 minutes. At tawakan, long niya 5 minutes, mang bukon traffic. Sa iniyan niya, istighfar, iban sin tasbih, iban zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ba, inini tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, hayong ko nagtatagad, nag-istighfar ka. May baha, di na to ini mahinang. Na ding mga hinangon pasingkitan niyo, before ka magukab sin cellphone mo, mag-istighfar ka makalima. Makalima sadya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Way misan miabot ang kaminit. Way misan miabot ang kaminit, naka-istighfar ka. Na makapila kita mag-ukab sin cellphone sin kita niyo. Doon na kan on Face ID mo, atawakan on pattern mo, atawakan password mo, before mo siya ukabon, pag-istighfar na ako makalima. Atawakan before ka umukab sin Facebook na kan, Instagram na kan, YouTube na kan, uno-uno na yung ukabon mo katan, istighfar na ako makalima. Inini, deng ha mga hinang sinambuk salih, hambuk deng ha mga muwaffaq, tiyawfikan sin Allah Ta'ala, impaghinangon niya before siya umukab sin cellphone niya or social media, mag-istighfar siya makakapituan. Long niya, in faida na kawa ko 2 taon. Muna-muna, in pag-cellphone ko long niya, pag-ukab ko sin social media long niya, malimit siya. Sabab long niya, iunahan ko siya sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa long niya faida, bukon long niya, mga pagkakitaan ko roon, amuin maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita, inlingkat, sin hihinang sin mga sila tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumugog kita niyo bang?
Alhamdulillah mga kakasiya kama Islam. Amayat tuin hinangon si manusia in pataurun niya in pag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagtawad kaniya. Demikian in pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amayat tu insyaallah ta'ala bang man mahinang persababan hikaangkat na tu simbala. Iban mahinang persababan in taufikan kita na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin huminang pasing kaiban ng ibadat. Ang kanda inini ibadat dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagzikir kaniya. Amuin iyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Ayaw mulong niya atawakan patatta palong si Rasul sallallahu alaihi wasallam indila mo amuin basa hapag tumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to siya yasubo sinamuk sahabi in mga fardu sin Allah ta'ala hamanu siya mataud biadin long niya in hikatabang atawakan unin hinangun ko. Hasupaya lumuhay ka ko in mga piyardo sin Allah Ta'ala na iyanan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in patattapun in dila niya hapagtumtum pa Allah in maksud mahinang parsababan in pagzikir pa Allah lumuhay in kaibanan ibadat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasiya kama Islam bangman in mga nagkasabot sin kita niyo mahinang natupad duman halom sin kaboy sin kita niyo labi luba na hazaman natu ini amin zaman timaudin fitnah zaman limuhay maghinang sin maasiyat, zaman mapi murakuman in mga sila nang gagayunggong haaga ma Islam, zaman amin iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yati zamanun al-mutamassiku aw al-masiku fi dinihi aw bidinihi kal masiku lil lil jimar lil jamar
Ha? In manusia dumatong in zaman. In manusia nang gayunggong. Haagama Islam, haagama niya, agama Islam, biya siya lang niya imuulin sin barakayo. Na in pag-ulin sin barakayo mo kitaon in hadith ini, masigpit siya. Agun-agun, wayroon makasabar kaniya. In maksud sin hadith, pagsabar, papagsabarun kita. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin pagsabar mo, hapag-ulin mo sin barakayo, in bihat tulong yung paso niya, bihat to in sigpit niya, sa subay sabaran sin manusia. Sabaran niya in fitna, pagdatong kaniya. Sabaran niya in aramala, dumatong kaniya. Sabaran niya in mga amuin parakala, umatak kaniya, parakala sin pag-aagama niya. Ang kada iyan sin Allah Ta'ala, sin biyasa na to aya kaina, wabashiris sabirin, magkugkuyag na yung mga sila nagsabar. Nagsabar hakatan aramala dumatong kanila. Nagsabar ha mga pag-ibadat nila hawak to sin fitna. Nagsabar hakasigpit sin kabuhi diha dunya, sabab in kabuhi sabunal amunahin adlaw qiyamah. Pangman in katan sin dimurungog haswara matanog ini, tiyawfikan sin Allah Ta'ala, iwan pa pagbarakat kato, katan in waktu sin kita niyo, iwan dihilan kita niyo kusog, iwan kaya mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha waktu ini mamaid kami hasalam kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.